Daraka Day kirego Mutegeruru TV ni ibwaga ntuwako na kanya kugwatanira nawo ni kiriweru weekend thaithatu mbitagwa Ntinyari Kinyua cyane jamajira twekirito rito kirinta tochetu tukubona arwa Rais Ruto gutongeria nthiguru kirego kuongoira miaka 60 na jumo ya uchiathio ndi urimi bonekete gwikirwa bunene Tongerwa Baraka imbungene Meru mwenda ithiri kugo tikyo kirioge gukenera Tamiru nuntu gutiwiti na mbere buroneka kwa miaka 2 nandi Tongerwa bakaunti embu kuga bakarura kimera kya muguka mwanka muthia senator wa kaunti ugite ni betete koti bakienda kuri watharira betire kimya kithiru Wagagia kuoneka kuingia kianja imu bunge wa Nteri wa Kigobu ibotumite kinya thoko yu yaremwa ni gukura Pirish Richard nwe mwonaniri wa mathithio tukubwa na arua Rais wa nthiguru ya Kenya William Samoei Ruto na atongeretie Kenya kiri gukungwira miaka 60 na jumo ya uchiathi mambura jaja jijikene ta madaraka na mambura ja mwaka jujuja karikirite kaunti ya Bungoma kinine kya Masinde Muliro ni ari akiaria Rais Ruto ataririte umbani bwa Kenya kiri mantu mwanya na mantu ja umbani bwayo kwa miaka ire ithiritwe igichiatha atongeria mwanya bario munini wawe ni bokari mambura nejaja turatukumenyithwa ni Anthony Kathenya Mambura ma 61 ma madaraka ma mwaka uju marithithika kinini kya Masinde Muliro kaunti ya Bungoma na kwithira matongeretwe ni Rais William Ruto. Kili balabala linakanya kwalilia Kenya kili mambura mama wa mbele alali governor wa Bungoma Kenneth Lusaka akialia na kathite Rais William Ruto nontu bako gwatambaru thirikari jamatura Lusaka kianagira tini bende kithitie kieni kia ndege tauni ya Bungoma kunenkero rietwa Rais William Ruto. Mr. President, on behalf of the developed units, I want to thank you and commend you for your continued support for devolution and especially devolving these national celebrations to counties, for this strengthens your presidential resolve to support counties and the devolution agenda in your national endeavors. Our airstrip at Matulo can now safely land a 35-seater plane, but it's our wish and focus that in the future it be upgraded to an international airport, and Your Excellency, when it's at that level, want to propose on behalf of the people of Bungoma that it be named after you. Wajiri kwalilia Kenya kiri mambura mama alale muninu wa Rais Rigathi Gachagua nawe hakiali na inyiliti bakathi na mbele kukilia miturile ya Kenya wetukira kukilia uchumi. You are the vision carrier of our administration, and those of us you have given the privilege to serve under you remain committed and focused to assist you in the transformation of our great republic so that the people of Kenya have better lives and the improvement of our economic fortunes. Rais William Ruto na wakiali na nyiriti mauntu kathumba ilo mibango ile mekire kire gukiri urimi bula tongerete mambura maumde amwe na kunenkanira mawera nenkurani kira karimantere ino. Madaraka Day celebrates the birth of a nation out of the totality of the labors of millions of its people. Our agriculture sector continues to fire the powerful engine of economic transformation to propel this great nation into a food secure, internationally competitive trading giant that can hold its own in the East African community and leverage other trading frameworks such as the COMESA, Africa Growth and Opportunities Act, the Africa Continental Free Trade Area, with ease. Agriculture remains sufficiently attractive enough to sustain investment in every node of the food system. And going into the future, I want to promise the people of Kenya that we will not let you down.
We will never go back to the politics of ethnicity. We will never go back to the politics of personalities. We will never go back to the politics that people are not in the center. I want to assure you that we will work hard to make sure that our politics is focused on an agenda of developing Kenya. Amwe nogu okagitaka Rais William Ruto ni alugurite mubango wa gutetheria wendia bwa into bila bikuma migundani kenda gukiria urimi mubango uria kuthura ni mwana 2020 kuma kaunti 47 kuma muji munene Nairobi. Mbeta Antony Rangi wa Kathinya. Rwangi rwa rimi ni ruonekete gwikirwa boka thakirirwa rero na rwa Madaraka County ne Bungoma Rice na nkiama yawe ni bataririte mantu mwanya tirabakathithia kenda gukire urimi nthigurune na kenda kuingia ntobo thirikari ni kungwirite nthuki mbithi 18 barabethiritwo bakiamukira moritani kumakiri county mwanya kenda gutetheria gukire urimi nthigurune muro tujuria mukathana ndi juri gutigira murimi na kuona uguni bwa kibiashara kiri urimi bubwawe. Kea Madaraka Day ya 61 Onde nthiguru ya Kenya itirimene county ne Bungoma kiri gukungwira miaka 60 na jomo ya utiathi gukari na untubunge bwa mwanya bwa gukungwira rungu rwa ministry ya urimi na ndethia. Na sasa Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba nimwalike Mheshimiwa Mithika Linturi aje atuongoze kwa kipindi kifupi cha kuwakabidhi uwezo wana kilimo biashara. Tumpigie makofi waziri anapokuja. Karibu waziri. Minister Mithika Linturi na ajukitie kanya kumenyithania kurika komoritani kirembe umbithi 18 baraberigeri gukinya county cionthe 47 gutetheria arimi gukinyaniria urimi bwa mbecha barabujikene muno ta kilimo biashara. Today, Your Excellency, Sir, I therefore have the pleasure to present a representative group of 2,500 youths from the 47 counties for official unveiling, Your Excellency, Sir, and thereafter requests for a group photo with the agripreneurs. Your Excellency, I welcome you. Thank you. Kuringana na minister ujo ugita mubango juju nijo gwati mbaru ni thirikari cia matura akiuga thugania riri anjiririe miaka 5 mithiru na nijo rikithitwe kwithura na uguni bobo nene kire murimi nthigurune ya Kenya. In addition, sir, the agripreneur model has been formulated and successfully piloted for the last 5 years and shown to effectively complement the public extension while commercializing the same without compromising public interest. The Ministry of Agriculture and Livestock Development, in collaboration with county governments, with support from the World Bank, is supporting the upscaling of the agripreneur model across the 47 counties. The agripreneur program, when fully implemented, will create a strong network of about 18,000 youths that will complement and revitalize existing public extension service. Rais Ruto mbere ya gutumiria kubarekeria gwita ngugine na ugite ntuku ya naro yukaria gitumi muno kiri murimi na thirikari ni kuthugania uria murimi agakenera ruya rwa njara ciawe. Umeelezwa ya kwamba tuko na vijana 18,000 kama hawa katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Leo tuko hapa na 2,500 kama kielelezo ya wale wengi ambao hawako pamoja na sisi, na leo wamefika hapa ili tuwape kibali rasmi ya kuungana na extension officers katika counties zetu kuwafundisha wakulima vile kilimo itabadilishwa iwe ni biashara na iweke pesa kwa mifuko ya wakulima wa taifa letu la Kenya. Muthieni Rais Ruto najukitie kanya kurekeria mbeu mbithi baba na kubendera umbani bobo nene kiri ngugi ije ya onjeru. Kwa hivyo, to all these great young people, the agripreneurs who will lead the charge, who will take the front line
in mobilizing our farmers into agripreneurs, making sure that farming puts money in the pockets of our farmers and puts resources in our economy as they supply us with food security in Kenya. I am very proud to commission the 18,000 agripreneurs in the Republic of Kenya, and congratulations on successfully completing your training. Pongezi sana. Na nitakuja hapo nipige picha na nyinyi. Wa kilimo aweze kuwapatia kipindi kifupi cha kuwakabidhi uwezo wa kilimo biashara. Tuwapigie makofi wakiingia. Mutongeria wa Baraka imbungene kaunti ya Meru Mwenda Ithele na Kithinji Ntuo baugite kaunti ya Meru itina gintu gya gukenera onde ya Kenya bagukungwira madaraka baugite ko miaka iri na ande gute gwiti na mbere bo batabo kuoneka Meru ikiringithano na kaunti ingi. MCs baba baugite batinoka na bageta na mbere kuinyeria owadi ya mukire mungana jwa milioni 45 tabura babangite kiri budget ya 2024-2025 budget bakuga gavana tena bunge bwa kugita tonga kumitikiria muthuri Muriuki na report ije. Nyime mthenya jwegoro MC Bamiru amathikale kaunti Meru kuonekana be office no control of budget na kwitha bakarinthi nikenda bomba kulikanira budget ya Meru ketho ekithithwa na mthenya na arua MC wa Kithi no Mundeithiri no arirorera Kithinji Ntuo bogite bomba katigira te milioni 45 no chugita kiwadi na batitha bakebebera au. I mean that the percent ambaje cha county ni over 3 billion na 3 billion ye ilo tukua 45 million itauro 45 million obora want ita want in direct maendeleo ya ina marietwa noko times 45 million times 45 wants 2.025 billion so kinyawe ngavana no tiara na 1 billion ekuthithia bro kwenda kuthithia so nkariara imbio tomoro na budget ye 5 million itauro kinyandururu kinyathiringi imwe na inda kurenda kura budget yo karo mesaina omenyonge amesaina tewe ngage wina kirore DMC baikirite kabia hape ni mwaka yo twaita na turenda kwira Meru utiringi bona maendeleo ithai no thimbeja cia muntu tuyukitie kato yukitie mbeja ire ciare yawa twaika boya no ntungwe to ni obukaririe na kubanga sheria yo mbotethia next budget kina kintu kira kiondigaria wona nkoria ngavana wetu kawira Mwangaza mude tukiuria ro safi cha mwekuru ogwe urenda milioni 10 chija wondine utikwenda 45 chita wondine ngoria 35 milioni ukwenda otigwo nyo urenda otigwo nyo witagwa kamunanda wa baberi kana urenda otigwo na mbechi chithithia ata njuru ire umboni barabara ire kwigatigwo tithithetwe kana ni ire kwikathithwa ingirega kuthithwa kana ikirazi gikugite yakwa kingirega kugwakwa kenda mbitikiria wogwa witana 35 million chita kuthithia ora ikathithia tutigaruire kaire na milioni 10 just here ikyo ntudaiji na ndonga betenkiuga kimbechi yu tuteta ora kinya chumuni non to controller of budget wengona arugire 30% embechi ira chijaga Meru no monka chita maendeleo na kile manto jege witi na mbere betha bakiuga uju tenda Meru bamenya ruare na bailia tena Meru miaka katukuthiriele utyo gavana Kawira Mwangaza arura ECD class tuane akirinji mweka itita kurura utyo arura civitare ka dispensary tuane akigitirikare account ka itita kurura utyo aita arura Kithima anto bagunya arwe tuwa Kithima ki thirikare gavana Kawira Mwangaza athithirie utyo kinyamwe gavana aita arura Kapuro tura tene market ka ndene tauni ithirikare gavana Kawira Mwangaza athithirie anto wetu iberia kwa ile na buichore chore bichinge muno inambe chithirite yita no ndobire batu twarirakia no mnore parakia oni bwambe chetu ni kura na inambe chita no ndobeja no gairi iki ya Meru kinyatha ai mwaka yo finance yetite kuthira beja no gachithirite iki ya Meru lakini beja ina iwe tia 1/4 million tia cibitari monga na ruanto beto bakumamanira ondine bate kuona
kinya nafasi emuntu ujamiruke na ichibitare ari beta tia ward ichietre na ndi na ruwe goro ndegiro KEMSA yuga utindawe kahiza na miru kairi antu betu beta na ruwe betu na itu bwira miru tete bwaga na ndi muntu onde ari na menye kwajwa tinga igurenda ndawa nontu KEMSA ni rambanire miru nontu bwera andu na randu rege ko batu MCAs tuirende gukurukia supplementary budget tutora gometia na regere kuretwa na ro nandi mu miru kinyera kuria thina ero tindawa nontu KEMSA ikura kureta ndewa miru amiru betu twathithia ata so kirankuga nandi mtu kaga itangugewe bwega na mtu roti tanguge bwega no monka sheria itafuata mkondo wake ute kuerenchana nontu mtu de mtu atarombete kura eme na orete kuthithia ko batu keja kuthonguge tune kuthithia sheria tukathithia sheria meru yo tumanguge iteke ura kubatere tute kuerencha mtu roka noriko nontu kyo mumeru atuthurire akiramba thirikari kaunti meru iketho gitonyeri kundi bire byotethira kuri ogoti. It's not right governor weta kuingilia kintu gite part of the government ya county no ndote meombira menya sako keke department ya county kianda county ita kuingilia ni kwenda kurona atongore baraba tongoretie bari tobe krobangi governor akayukia nguns na itonere municipal manager I confirm that nguns ba na bari itembeche itonere I confirm ke videos utumeawe ita kurea nguns beta kutangalene muchamanio yoene muchamanio menya sako kuira mono andi ko baraba andi kithirikare county tafadhali na kama gwata na dieto nontu ntekiro mugwata municipal manager kanata tulazima tuheshimiane na wewe utumba uko kuja kuchumbura ntu betu ba meru onto ba ita biashara udhuro kongo kirawe nio ikuja kwaragania biashara meru tafadhali inkwenda kumenya uje tokaria mbecha cionekana meru kana ikunyangia mbecha meru uchoka guns ciaragania na ndigoro ukejo takarafeni rero ukiri nontu ba mugomo jura jura athithikite imiru itete asara inene sana na ikyo ntuthukara twibwira miru itete bwega na tirazima mbithiro uno to de chairman yo munanda kana de chairman yo skuru kana de chairman yo osako mbithiro uninkina rwimbo rwakawira mwangaza kana irazima mbithiro ngesa pota ngavana Muthuri Muriuki Wero TV mutirejo kangangi Narua kiri mambura za Mandaraka County ne mbukeni kia umau kimera kia muguka nikionekete kwarirwa buka thatongeria bagikira wira ne bwagu gitetera na gugikaria bakiare bugite batekira mutongeria kinya uriku ainga kimera giki kana kimera kira kionthe gitikiritwe ni katiba ya Kenya ni araborotete na kumeneria magavana barabonekete kuendekithia kuingo kwa kimera kikagiteno kau senator wa county Alexander Munyimundige augite nibetite koti bakienda kuria kumania na athara ya biashara na arimi betire ndira county ya Mombasa na Kilifi kiombera kwithirwo ikinga muguka gutonya tereu. Atongoria ngurani thiini wa kaunti ya Embu nimeyumiritie gutetera biashara ya muguka thiini wa kaunti ya Embu makirutaga mavitia gavana a Mombasa, Kilifi na Taita Taveta ni undu wa kuvinga wendia wa mwera uyu thiini wa kaunti ciao. Guku atongoria a kaunti ya Embu makiugaga ni magukorwa magitumira njira wa cionthe gutigirira avuri biashara akuma kaunti ya Embu ni mathi na mbere na biashara eno yao gutari mundu ukumathinia. Marĩtie mĩario ĩno thĩinĩ wa mambura ma Mandaraka ndĩ mwena wa kĩvaro kĩa Omau thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Mbere Etherero. Na aramisi boku thaa ithatũ kĩroko tugakorwo twĩna mũcemanio wĩtĩtwo nĩ Minister wa Agriculture na etĩte magavana othe a Coast Province na eta gavana wa Embu, wa Tharaka Nithi, wa Meru na wa Kirinyaga tuthi tukariririe ũhoro wa mĩraa na muguka. Muguka inaleta 22 billion hapa. Kahawa inaleta 3 billion. Majani bilioni 5. Na hiyo ndio cash crop yetu ile tunapigania. Kwa sababu yale matatizo mengine yametokea kule Mombasa, tumeitisha report kutoka kwa wale watu wetu wanafanya biashara kule Mombasa. Watupatie turudi kotini tena Monday. Na varia mathiete na mbere kuruta mavitia gavana aya a kaunti cia Gĩcũa-rĩ ni undu wa gukorwa maravurana na muguka no atete ndawa iria cienge cia kulevya iria iratumika na njira nene mwena uyu na kuthukia aria maraitumira guku makigwatagia mumera uyu wa muguka. Madhara hayo
inapatikana pale Mombasa kwa sababu mnatumia madawa ya kulevya. Fight for the root cause of what is ailing the young people of Mombasa. But you cannot fight it because that is where you are making money from. That is where you are getting your campaign money from. And now, kizingizio yako ati ni Muguka. Auambie gavana wa Mombasa, Muguka tunauza apende asipende. Tutauza apende asipende. Na mwanzo apigane na dawa za kulevya za kokaini na zile zingine katika sehemu yake. Mwenari wingi seneta wa kaunti ya Embu newe Alexander Mondigi akiugaga kaunti ino iria ciekirite mukana uyu ciagirirwo kuriva arimi na vuri biashara aya a Muguka athara iria mathiire mithenya iyo matavura biashara. Tukuga ati twegwirwa agatwika twavota cira ria tugacira akariva mbeca icio nthe cianangikite tonwikite mavitia matagirite na ndino watho kumbani Muraka na Muguka wendu thini wa kaunti ya Mombasa ndino authority icio thini wa kavinda gaka igoti nirirugametie itua ria gavana aya a Mombasa, Kilifi na Taita Taveta gwa kavinda guku biashara ino igicokagiriria no ati avuri biashara aya magikayaga ni undu wa mbia nyingi iria maretua niguo gwetikirwa kuruta biashara ino yao thini wa kaunti icio. Ngiripotra Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kabacha mwanya kirego mutegeri tanambira kurumira nteto chetu nchokerete jimekagitagate kuraja okebebe mutambo. Solution Housing and Investment tuko watogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki tariki 8 June mwaka juju. Njoi gwatire plot ire okwenda aja Wega Estate arauga chonera kire makia Mount Kenya na ibaribia Oldaiga. Nkuruki kurina ukaribo kungana na barabara ithonde kibwega kurina ndwego chestima riera ithongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate nendareke ya kumia kikuma na Nyuki town. Njoi gwatire plot na magurija tikuinyeria mubukojo waku no uchonera finance ukurukira Solution Sacco nintubante tonguruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Ni rea great challenge. Tonto mukuru no wejaga ugoro no ka insure biugo yango ko ibingi kurwe korugolerwa ngeti anyume kuingwa ngeti mbere kuingwa na ndi untu bu bwatumire nkorwe kwa iritoa muno akwimba you in depression. Makena ndetaga tauni ndapaki ngarero kuona ngaliria shopping igitera kwa na nkore dwara mpakire ngari na ndirio ndakarire nthi ndaciita kamuchemanio ndona ana banka abatiga na ndi ndagwa nkacikira inya ikenda no mbakarakaria na bundi na bu my faith in God. Mubango jwankatha cietu ureteri ni Solution Sacco ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwarujo. Solution Sacco, your ultimate financial partner. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it.
auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Rhino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Rhino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Rhino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone ya Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Rhino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rhinomabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Rhino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Bagigweta na mbere kurumira nteto chetu tugichokera munini wa gavana county nethera Kanithi ugite ta thirikari ni bairutanirite gutigera nibo gukire thoko ya Kathwana Kiaria ari ntere ukiri mambura ja madaraka Musiraire ugite kinyaba kanenkera kambuni ya mainya Kenya Power kithaka ya gwaka substation tere cha kamutiria untubugite bugatwika uguni bukatha wikiri barami thokone ukinyabu ugite ningu ya thirikari ya county akiuga ja jonthe nikienda gukuria thokweje nawe county commissioner wa county David Gitonga norete siasa batikaringe siasa chandume na kugaukania antu akiuga kiabata ni kuritira karingo gya tongere kathumba kinyabo nibo karima mbere jaja taratukumenyithwa ni Samuel Gaishima. Ikyo kiatho kia mbere kia muthemba uju gia kamishna wa imbia wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga gutongoria nyuma yake kuretwa kaunti no kiumia kithiru ara imunthi batongeretie kiatho iki ya ukungwira madaraka bari na munini wa gavana wa kaunti no Wilson Muisirairi nyuma ya maonaniria ma askari baikosi mwanya mwanya bairi baba iba kuri na kanya kure rwimbo na nkoiche kuma ntere mwanya mwanya cha kaunti no Muisirairi na theterete uruti wira ba thirikari ya kaunti mono kiri ukuria muchi wa Kathwana ta umuchi munene wa kaunti no. Serikali ya kaunti ya eneo ngatuzi ya Tharaka Nithi tunaweka tamak kila mahali huko market ya Tharaka Nithi na hiyo nasema ni ya kaunti na tunajua tunasema hakuna mtu wa kaunti na hakuna mtu wa national but that is the budget of the county government. Nkruki akiuga ati mwako wa ubichiche thirikari ya kaunti urawigitwe ugiakwa wa nkruki ya mianka 10 emunthi ukaigwa ukurikia wakwa mbere ya mwanka umwe uthira rwaria ruraru wetwe mbaru iwaziri Muthini Karangi. Hii nyumba iko hapa, ofisi iko hapa county headquarters. Mnajua mpaka 2016 ilikuwa na serikali kuu, lakini miezi mbili ambayo imepita wamekuja wametupatia na napatia watu wetu wa eneo ngatuzi ya Tharaka Nithi hakikisho hiyo kazi ambayo tumepatiwa kama serikali ya Tharaka Nithi. Gavana ako pale na tunajua kwamba within 1 year, mwaka moja itakuwa imekamilika mahali pale. Pangana na gavana baba angibana kaunti tano basa inanira emuthi tuite kuthirikiria nyombe no kaunti headquarters yetu. Kamishna Gitonga akiuragia atongoria ba kaunti no barikane na chiacha cherumena baikire mutigi turo kimwe mono kire gukuria Kathwana ta muchi munene wa kaunti no. County police commander ana ofisi hapa. Hata si hivyo hata sub county police commander ana ofisi. Sasa kama tungekuwa tunapigana siasa kama hiyo, itakuwa ni siasa mzuri. Sasa hapa mheshimiwa deputy governor akuja asimame aseme sasa hii county government tumetenga milioni 10 ijenge hiyo ofisi ya nini ya sub county police commander. Akikuwa nayo si hata nani atakuwa county police commander, si sasa Kathwana itaendelea. Viongozi wetu wa Warindas, we must have respect for one another. That is not option. We must have respect for one another. Kwa sababu yule alichaguliwa MC yako na kazi yake. Yule alichaguliwa mbunge yako na kazi yake. Seneta yako na kazi yake na gavana yako na kazi yake.
Wewe unaingilia kazi ya wengine kwa sababu gani? Rutago ire akutoka komake. Ariuga ntugu inkai ira aigitwe ari kaunti no naonete obatu bakuigwa ari na nyomba yake ya kumama kathwana bantu akumamaga muchi wa chuka akirauka wakira ntugu obichini kathwana. Tupunguze hiyo joto, tuende chini, tufikirie, tujue ni nini tunahitaji. Tutafute kama ni shamba ya kufanyia hiyo kazi. Kama ni maofisa kama sisi hatuna nyumba hapa, zijengwe. Mimi nitakaa hapa. Aidha kuna nyumba chuka ama hakuna, hapa ndio nadhani ndio county headquarters. Hapa ndio nitafanyia kazi. Juu sasa hata sijui hiyo mafuta ya 60 kilometers every day. Hata naweza pata ajali. Sinikae hapa tu mahali hata naweza tembea. Nkruki waziri mutheni nareganite na yendekithia ria nkiama ya urumwe Kenya NCIC ria kwenda kaunti irachitaniriitwe na marietwa mamigongo ta Tharaka Nithi na Meru ichenchirwe marietwa. Ati to chencho rietwa tutie to geto rieto rekaria tate no turieto Tharaka rireo no turieto Nithi rireo no turieto Meru rireo. Hiyo maneno ni ya kuturudisha nyuma. Ukethera wabunu kuona kuchencheria yetu yendo kia maana ithi uyo kuru the public participation we antu aba kathwana antu ba ng'ombe antu ba Tharaka antu ba Mwembe we kana bagetegeria mantu maguchencheria yetu lakini for now maoni manthikangiritie ma timako ninka utie mtu kwenda rieto Tharaka Nithi richenjwa. Mworoto wa mwanka ujo wa Nyambraino uri mantu megie urimi waziri Njoe Kaithungu na wetete matagaria mara ministry yake ejukitie kirigukiria urimi kaunti no. Tuko na inseminators 20 ambao pia wanapatia wakulima wetu mbegu ambazo zimedhibitishwa za ng'ombe. Nikiangalia rekodi jana niliona sasa tumepitisha 40,000 zile inseminations ambazo zimepewa ng'ombe hapa kwa hii kaunti. Tuko na miradi ya maji ya kunyunyiza ya community ambayo government inapatia support zaidi ya miradi 125 ambayo karibu kila mradi zaidi ya miradi 125 ambayo karibu kila mradi unapata support ya serikali. Nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Makarikaja wagagia ni jonekete kuongereka boka thantere chekianja itikania West ontubotumete kinyatho kwewe karema gukura nonto mubunge wa Ntere Daktari John Mutunga arikitheti akiaria kirima amburaja madaraka Ntere cheuru mubunge ojo naritete mukana kirima abisabo karia baraba kumama ngogene akiuga beta na mbere na mutugo juju no kabakatha mwana wa Antonia munini wa county commissioner Ntere Faith Murage augete ne bairutanirite gutigiro karende buguchokera guntu kwa kiore mwingi kubagwata kurwana kinya mutugo Joambugita. Mubunge otigania West Ndaitari John Mutunga na makirite kuingia kwa mawagagia thokone Kenja ina ntura iri bathiurukirite biashara na kariba kiangai kwa neamba baina bunduki. Juzi kulikuwa na jamaa moja alikutoa kwa gate na watu watatu, moja ako na panga, mwingine ako na bunduki, sijui mwingine alikuwa na nini. Bibi yake akifungua mlango pia akachukuliwa, wakawekwa kwa gari, hao wengine wakaingia kwa gari, mwalifu akachukua gari akawapeleka kutolea pesa yao. Pesa ile walikuwa nayo yote ikaibiwa, pesa ile ilikuwa kwa simu ikaibiwa, pesa ile wangeweza kuita marafiki yao waweze kuwatumia wakatumwa, wakatolewa hapa wakapelekwa Isiolo. Ndio waliacha, at least hawakudhuriwa, hawakudhuru hao watu. Hatuwezi kusema the fact that hawakuwadhuru walifanya vizuri sana, lakini waliibia hao watu na wakaibia watu wengine, marafiki zao na jamii zao. Mambo kama hayo atakani yafanyikane Kenya in the 21st century, 2024 atakani yafanyikane 61 years after independence. Hatutaki kusikia mambo kama hayo. Tafadhali tujaribu vile tutaweza kutushika hao wahalifu, tuwaingize mahali wanaitekana waingie. Kuringana nwe ibairete kinya kweya na marieto ya agagie baki mabisa bokaria ndumu ankadha yote matalia ya yoketwe. Wakati ulikuwa umeharibika kabisa, kulikuwa kumeharibika kabisa last time, tuliita watu wa Kenjai, tukawaambia tukutane pale Kenjai, wakatokezea wote. Tukawaambia jamani, si mnajua ni nani mhalifu katika community? Wakasema ndio. Tukawaambia kila mtu achukue karatasi. Sio karatasi inafanana, tofauti.
andika jina ya mhalifu kwa village yenu, mweke kwa hii kikapu. Na wakaweka yote, nikachukua nikapatia CID. Nikamwambia fanyeni kazi yenu. Watu wanajua ni nani ya mhalifu. Kuna watu wako na bunduki. Na mimi najua jambo moja. Katika vikosi vya askari, polisi, kazi yao ni kufuria uhalifu kutoka Januari mpaka Disemba, kutoka saa 1 mpaka saa 12, kutoka saa 12 mpaka asubuhi. Hiyo ndio kazi yao. Sio kazi nyingine. Kama tuko na utulivu na kama tuko na security ya kutosha, hakuna vile tunaweza kuwa na watu walaghai hapa washindwe kujua. Kwa hivyo in my very conviction 100% mnajua ni akina nani wanafanya hiyo. DCC Oguntuku Faith Murage awete neo maiba mukirete marieto ya agagia ba endu kwa gokuye kwa badai kanjara. Na nawahakikishia kwamba mimi na timu yangu si ati tumekaa tu hivi. DCIO wako hapa, OCS Tigania West ako hapa, Bwana Roba, iko kasi, iko mipango tunapanga. Mnajua with the new katiba every Kenyan has rights. Ni kweli? Tuko na majina ya watu over 30 wahalifu, mheshimiwa. Hiyo tumesanya completely and immediately we did through community policing. We have their telephone numbers, we know where they are coming from, we know even their aliases because wengine wako na majina ya kimutana. Na ile ya kuhusinisha ni kwamba it's like a cartel. Wale wako hapa ndio wanatumika Orengo. Pia ndio wako hapa na wanatumika wapi? Kwengineko. So it is a group of criminals. Wengine ex-convicts, we know them. So ile imebaki ni kuchunguza. Because hatuwezi tuenda kamata mtu tumtoe kwa boma yake kuja wewe. You understand? Iko mikakati na iko pia mipangilio. Runa rombete akari kwatanira mabisa bokari kenda kuthiria wagagia bo akiwa tumeri bonda wa tiambugite ibukongela nene makarika ya. Hii mambo ya security, it's a partnership. It is a a collective responsibility. Mimi na timu yangu hatuwezi peke yetu. We rely on the community and the leaders. Barete gitara kia thokia madaraka kienene kia uru na DCC hakikishirete akari na biashara bakenja yo karia. We are equal to the task and I can assure you musiogope kufanya biashara. Tuko na patrols. Kama mmekuwa keen mmeona of late we have police vehicles at Kiajahe and everywhere else. We have beats, we have police assigned. Not just mchana hata usiku. Hata weekends. Kiripotera Wero TV kuma Tiania Beta wa mukiri wa midika. Ikundi na biothurano ni bimwe bia njira cia ntugwikuria na kwigwatira umenyo. Amwe no kaingi mbeu mbithi bonekanite bate kuibanga na ikundi indi mbeu mbithi kumankando ne bara baithuranirite kuma ntura mwanya mwana na kwanjire mirandi ya gwicwira mbecha bakuria mbeu mbithi baba inginya bo kuibanganya kienda bomba kuthaba kiona uguni kumakiri mbecha cha thirikari. Twabangite mibango mingi munya ko renkibutu lakini tokari tokare maburu lakini leboni ego yake batu tomura manto yeto nontu muntu ibasu manto yanto ego ya tomwele to ko renkibutu lakini tura merete atura atwa free of charge na rende bobongo bakuga abaina gweregero obagwikuria bongo kwa bongwa na gutigire bakuthina mbere na kinya kuonera ana abainge nguge gukurukira machini eno bakaithira bakomorithia aneo tuchui incubator ko bagitharo etulila isui 512 after 21 days tukatha to la isui 12 days 512 ke 512 kuna antu bomba gutha baba bakenda isui bira tukomba kwandika vijana wengi mno baba baitwenderia isui bira across the constituency Gembe North kuna baraba angi bakumenyera isui bira na gatha tukya bandika arora ba manta security gatha githa isui bira no kumenya mutu kwa kisa isui bira sawa gatha kyandika antu aba transport no ntu tukantu bikibiki bongo bakona ngo yariko ngwara tukiria wara tubangite isubira bietu biekura aturera bimwe bietu kwa bietu ciare makala yarana yo batu bautu no makala batu safirisha makala nariko ene Gembe North tuitara vijana bakomurethi ichui bakenderie muntu wende na wa ura ichui biaku gethe ni 10 wa ita warithia within no time ngukuire ikaneana na wenda ci makala no genderia aturi baku ichui
kuito kwenda murandi yoyo embrace we muntu wende ko ba occasion to bora lakini kangu bera atere ukia guthokio nani kanunu twetheretwe tondo twetherie bunene utebati gukune utebati kumeneria ni maendeleo ya mtu ungi ukia kuona mtu akubwethia atuwe uma leiboni nethetie baba utabakia neza bakiwa bininto ai na bakiwa ingosi angekuru ibe bato binene biyana bieto birabira masini eu bomerite thiengwe nekenda kinyawe akelokete ona ngwere ritine kundike akamya yani masiara yakwa Mbeombethi baba riuga bombanite kuona amachine no nonto bakwithirwa ibebungire bantu hamwe hindi bakiuragia mbeombethi baba angi batie ukara na ugu monyagara hindi ibebunge amwe na baruthe ikundi nikenda kinya baba thinambe no tethuka ndi nonto batu mayuthi to sindi nyinge kuru ngoro cia mbere wongo semani na cia bwithi ikundi bio thaiba kupeleka mantu a saving shares mantu a shares na ikundi bio na merry-go round ene ngoromba mayuthi bonde tene go yebe north kayuka bakinyile bombe go unite tombe tuyongo itete twe mayuthi na tume otetho tureke kwira watu viongozi baro yo tume bantu we have to rule now and not tomorrow vijana barabara aendo ibabui kuiunga na ikundi kinyabo kathwanirie project ingete ya incubator Kumegebe North Beton Class Chabari Gikundi kimwe giguchita Meru TikTokers ni kiriungirite gikaro kia na bare na mawathe na ritwa Jawa Ntere cha Southiment. Gikundi giki ni kiurite thirikari kwirutanira kuthangikira na bare na mawathe kenda gutigira uturo bao kinyabu ni bukwagira. Gikundi giki ni kinanirite na baba iri njira ya kubojuria gikeno na kubonia wendo taura mutuikare hakurikithia. Giki ni gikundi kia Meru TikTokers kiria kithithitwe ni mbeombethi kuma guntu mwanya aria muthenya junaro bethirite bakiriungira na banja ya Jawa iji ni njaire iri na twana mwanya turi na mawathe na gikundi giki kiona ni bwega kwithira bagikungwira ntuku iji anarwa na baba tuona pia anata baba ibwega tuye tugwiraniwe nabo ture nabo tunywe nabo na tubaretere sawandi tukamwa tuye tubatethia na into bibingi bira baitaji irio nguo kintu ta pampas kenda inyavo tumba batetheria kimaisha yao makwendelea bwega iromba da ikundi giki kiri thirikari na mono kinya kiri thirikari ya kaunti wamwe na atongeria bonthe ni kugwatana kenda bakaguna njata iji bakiuga kaingi ni chithirite igitejanirwa bunene thai it's very few churches iracho support children's homes inyake government it's very few governors ama anybody else in government ora ambigio support initiation ya children's homes itobu ethara bomba guteria children's homes iji kia chumbo karabwega nuntu achira bengi obena na bao paka abaitha nyomba lakini ai kubaitha nyomba tio solution lakini bwa tuteria na mbecha na baba bakura toza umjeji na bakombo kurabwega nuntu gatega ana baba te children's home kawaida ni ana bai na mawathe different bamwe kinya bara witaji eye care kwa hivyo kumaanisha iba cost a lot antu bara bethirito baina bwa na ringe twina kirato gwita community nursing ndiromba county government yomba kwethirwa ikireta community nursing kuntu taguku na guketha kwina assigned nurses bakubamenyera na muthiene ni romba reo kiria cheri kwithira bate kwithana nja barabara na mawathe bakiuga bakaumira bagaikua njata ije bomba kwithira bakiamukira mautethio kathumba ana batuga ibatigwe kuingirwa nontu waingira mwana teka ukumutethia lakini wa mumaria jantu kwenarwa nukona itorio ngeri Meru TikTokers tukaba gwatambaru tukomba guchenjia miturire ya anaba na tukomba inya kujuria kiroto kiao anaba be na potential nyingi muno na shikaya nacha dana baba kethira be antu bagututethia ndene future ya Meru ko baba ingirite anabao barete ni guntu taguku baketho bena kia injega na theu tukatho tukimenya thirikari ketho kimenya ibao na yana bangana babati kwa kitatfo then mbecha kethe iria chotengwa cia barabangani kumanja wa wandine ya bodhugosi centro gishigombo ngeke centro imenti nke report ratito cia wero weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare
Akariba kongwa cheke na kithima kumaburi bachumirite bunene kirimu cha manager mwingi gwita maoni jao chege weti na mbere gishigone gikikijira baririte kukinyaniria waki ba skuru ntereje gukurukira obisi ya mubunge mugambire ndikire mu chamana juju tugotongeretwe ni obisi ya mubunge munini wa county commissioner Kevin Kimathi na ntitoije ya kufanya ruendo rwa kilomita kadhumba rwana bani ni bantura ya kongwa cheke na kithima bore bruni ontuba nyonte kithomo iruendo rutitio kuya mwanka thaini ontukulu kilobisi ya mubongi wa borire ndikiri mugambi ibambiriti mutaratara yo akiba shukuru mwenene muno ya kithai nturene iu bume babwi kumiria koro bumiritie myaka okwina thina inario tukenda tujuyo tutura ninte kwenda kwa riente tunyingi tugitikanĩria tuga twinde tukwenda maendeleo ariku gita kamiti yakwa ira unwe urugamirite mbeca mbere no mwanka turete maendeleo na pesa sawa. Beginning of the year tulitangulia tukazunguka na tulikuwa tumetumwa na Mheshimiwa Ledikili akatwambia kuna promise alimake kwa watu wa Kidhimani na hagetaka mwaka iishe before aitimize. Akakuja kwa ofisi yetu akatwambia akona doto, anataka kujenga shule ambaye it is an excellent school, a state of art. Skuru ekezaza skuru erugura into bibinge muno skuru ne erugura njira nonto eta kuruira njira na are okorua kwina skuru eri au kwina cibitari eri eu ekenda njira umba kuruguka kwethirwo istima uragwa kwina institution eri au ethirikari nonto nio thirikari yamba yayo kiraki so skuru ya mbiaza manto ja maingi jageta kuruguka na Madam DCC nimesikia uoga hao watu ile kubwa si ni shule wanakataa ijengo hapa hapana uoga hao watu kuna shamba zao mingi zimeibiwa na hiyo ndio wanapigania kabisa. Ningekuomba tafadhali shirikiana na hao watu wa county hii mashamba yao watu ache irundi ndio pia wao wasikie wako sawa sawa. DCC wa Boris Josephine Jengo amona mabisa ba ukaribangi bareba kuirita muchemano yo akariba na obisi ya mubunge baika metratra ya wakibwa shukuru oije na nataka tu niwashukuru kwa sababu ya kukubali mletewe maendeleo sababu kwetu inafanana na hapa inakaa kama hapa kuna mahali pengine utaenda maili mingi bila shule kuona shule na ndio sababu wizi ya mifugo inakuwa mingi. Naona ikuweka shule hapa kuna mtu atabadilika hapa awache wizi ya ng'ombe. Mimi naona hapa kutatoka madaktari, wale watoto wetu watasoma, kutatoka madaktari, maprofesa, hata machief. Si umepata chief wenu juzi hivi? Kwa hivyo tuangalie beyond ile watchman, tuangalie watoto wetu watasomea hapa karibu na siku hizi mambo yanaenda yakibadilika. Akariba nture yiba ishogenkadho kirimo bunge oyo Bruno ntubakolika na banture yibareba atwire kinyamare ne kinene nda thirikari na mwerekera na twitikire nyojo antu betu skuru ni akwaja uju temba bitugwetikanĩria skuru ni akwaja uju Mheshimiwa Ledikili na mibango miega yegie nture je medi mugwanja nonto ukeja kuona ja murandi jojo rajo solar ni solar energy murandi jorea antu betu itonko no kwe manjangi ja mainge JK pipeline tumba ko disclose daiji sawa kuna ndipo kona nje kadrikali tete mwerekera reji ta kwaka aja uju kwini ara dhikari rengete ardhi imepatikana hapa ya kuweka shule ya public. Kwangu ninaunga mkono kwa sababu ninajua itatusaidia hapa na tena pesa tayari serikali imetoa na ni furaha yangu ya kwamba wakati pesa zimepatikana sifanye kazi inayofaa tena kama Kisimani wataparticipate kusaidia pia hiyo itasaidia sana tupate shule mahali hapa. Shule kikuja hapa hivi kama vile Bwana Pia na Mr. Mutuma amesema hapa hivi itafungua milango ya ni infrastructure zingine sana. Tutapata kama ni barabara imeweza kukuja. Kama shule Mr. Mutuma amesema shule zingine zitaanza kujengwa, tutakuwa na hospitali zimeanza kujengwa, security pia itaweza kuimprove. Utapata kuna benefits zingine zimeanza kukuja. Kwa hivyo tushikane mikono sisi wote tuweze ku ensure that hii shule hapa hivi imeweza kujengwa. Na watoto wetu wameanza kama ni tuanzie na hii shule hapa hivi, kama ile ngambo nyingine kiwanja kipatikana tuendelee kujenga namna hiyo. Weru weekend kumaburi mbita wa Kevin Kimathi.
Kariba ntore ya manjira ni batuikite kitharimo kiri mwakuru mwe wa ntere unarieta Jacqueline Kainda na njira ya kumwakira na kumwa nyomba ya gukaraga atori bagukurukira otetho bumusiasa gitonga bongo bawite bathithite ojo nyuma ya mwekuru jo gutura ukiena na gukaraga mpione kwa miaka bobo bojete nyuma ya Weru TV kumurika thina ira njeje ithiritwe gikurukira Mate Mugambi na ripoti ja. Ere ntugo ya mandaraka muthenya we munthi aturi bambaritia majira wandia chogoria bara rurungana bagwatanirite na muchia cha gitonga Kaburu bongo kenda kuruguria nyomba ya mwekuru mwo gwitwa Jacqueline Kainda mbari wa inochia majira mwekuru nke mwekuru muthini urara twiri atari gintu na atari na nyomba ya kurara kwa mianka ithithia riu ria kiao twomba kwithwa twinario mbugeni a special of celebrating madaraka kumba kwithirwa muturi umwe tuonete gutetheka na agakirwa nyomba ni nkwigwa ndina gikeno ningwitikio na antu bau bangi bonde baguturania nayo na twana tutu kwija skuru gwetu ni tukwigwa tutethekete number 2 mbuge through Bongo Foundation na alata bae tukuona unakana kamwe kauka mujio kauka the need gakumba go secure a place in a boarding school na mulato wa Bongo etha gwari kirindi gike kiugite atongori bwega bakebumagiria gutetheria kagita karaba menya muntu kana muturi umwana kuthina nebo kuona ona bala twathurire bala jetu tutekomba kuthira kejio no kethira twathurire muntu ta Bongo uguo komba kuruta gantu kae kanini agaka nyomba teno umenye kwe muntu utulaga guku athuritwe ndi atamenya kwe muntu utulaga na thina nontwe bata wae te kumenya mashinani nebo munenkele kula atule kou akaugaga boria ena miaka mingi onore na mwaka jo mwaka twike na maono akolokete gweo utulite au miaka 50 no tana tethio na muthini umwe Bongo aliuga tetheretie mwekurujo na tonto bachia chaende igukena na kuona mwekurujo atethekete nyuma ya kwithirwa ri thinani kwa mianka mauntu maria kumba kurutha thaino utethie muntu ngikita atia rutha no gatwika utirutha weu we murume tini mbugete ni kirikano kigitete atia kiugite riu ntenda kugwata ni kirumi kogu mauntu ma tukurutha magutethia bathoma magushwirana wira the other twari na mama Ken rungama ono toka mama Ken kana lea ambira we kana kadija kwa NYS ikala ndi mama Ken lakini kaga mbesi yako gitatia ona jia kugura ona transport ona tunyamutu mtu akamataga na ito atethanire mama Ken antu bara bangi na mwana utha ino eku egirugiru kiripotera Weru weekend kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi Kada chia mwanya kirigo mutegeri no ntubakwana kanya kugwatana na oni utuko bwana rweta na mbere gukenera mibango ya Weru TV nkwenere kagita gakega mbitagwa Ntinyari Kenywa mwana niro mathithio okaripirite Richard